Okej, momci. It is time to unlock the night market. Opa, vidim da će ovo biti krš. 3 zelena, 1 plavi, gold i pink. Samo ne znam, je li od uvijek bilo 6? Kao da su ubacili jedan dodatni slot, nisam siguran. Ništa, idemo od plavog. Fuck my life. Dobro, okej. Dobro, Infantry Spectre. Ako ovo je jedina Spectra koju ću da dobijem, jako ću da se razočaram. Pukuno mi se ruke znoje. Okej, ovo je shit. Neko jebe. Pa, mislim da sam iskoristio sve spektre za ovaj night market, drugari. Dobro, dobro, okej. Ništa, prelazimo na Rozi. What is it going to be? Osjećam da će ovo tipa biti neki Ares možda, ili neki možda Bucky ili Shorty. Neki od ova će biti Bucky ili Shorty, 100%. Melee neće sigurno biti. O, bože moj. Oh my god. Je moguće ovo? Joooo, osjećam da će ovo biti takav shit. Okej, ajmo. Zatvaram oči. Pa nije loš ovaj nožić, moram reći. Nije loš. Ova spektrica je... Koliko su oni promašali s ovom spektricom? Bože. Please, God, save me. A brate, mislim ono kao lepi ovaj nožić, kao što svetluca i sve to, brate. 24 evra. O, bože. Ništa je to.